abahinja batandikire kukoresa enkoreegi nibagira ngu hati ekyanda tikiine oku kirikubateganisa ahakuba nibaba baine amaizi aga buri kaire koona. Omunyamakuru witu atayaire bamwe aha bahingi hamwe n'abariisa barikukoresa enkoreegi kandi borekire eby'obuhingi oku birikubagyendera kurungi. Kandi amaizi aga ngaterwa sora nk'oku mwareba za solar panels g'amaani g'izooba gareetera amaizi gaterwa kuruga omu kiziba okuza omu tanka kuri eruguru. Then kuruga omu tanka kuri eruguru noguma nokomorera togwemera gona kakomorera mukono gumwe ekaza 23. So oku bakoze irrigation egi nokomorera ecweka ni ganari ari magana 2 oba ni magana 3 ari magana 4. Bishop Nathan ahimbise ubw'obureberezi bwa South Ankole atugambire okubanguhirwe bwa nyuma yo kutandika kukoresa solar irrigation scheme aha hekitaya za 23 ahari Kyamati. Amaizi aga gatwire n'omuri kudamunomu kugira ngu emwihingwa ebinani mbagambira ebya short term tufire konga n'omushana nagwe kabe gwahereze emiyembe myene omwana ogu konga wokushanga amaizi garo kandi nk'oku mwareba kutwagata tumwagareyo gatera ate nje wanjye manyisa ngo in the next dry season we are not scared. Gatukushashura there is no meter here. Konga gari agandi you must pay. It is very expensive. So zakushanga omuhingwa kandi omuntu omuhingi wena anende kintu ekitakumushoza kirengere nkamana gizo no shoza ahakubanza bamba bitamukonga ko kuba wahereze ekyo you just go on. So obuhango bwensi shemiye kuburinda ekya kandi ebi bitukinga ebikwambiterwa amezi ngatije mwareba imyaneji mware mtumbeji mware ebihingwa ebindi bikwabine ebindi bitambirensi okorango tiyayosya munonga kongeja kandi byisya ahero oxygen itwaniye twihayo tukatasyo omwitu then itashoza carbon dioxide ezo mbihingwa ebyo ne greens na nebiti nebindi yagira mugasho denana ne akwane gumya hamizi. Tutayairiho na Martin Kananoro wa Rwengel Demonstration and Training Farm kandi ogatizire ngo kwenda kuguma bine ebitoke buri kaire koona bakasharamo kukoresa irrigation kandi bayambere munonga. Ngo biharwe nensi tudiyo omunsi y'omushana munonga nabo cyo mucanda kito affecting munonga se emyeze mingi tuba twino mushana omanya gwenjo. So tukozere ebintu bibiri twatamu irrigation system kugira ngo mucanda mitumbeji tugume tuchereza twizi egumene surviving kandi ekindi tukozere mulching noreba hansi hona tutiriho ebinyansi. Gavumenti ya Uganda korabiro Ministry y'obuhingi n'oburiisa etandikire kushagika abahingi n'abariisa kugira ngo batandike kushukira emisiri yabo kandi gavumenti negira ngo baza kuhika omwaka gw'2040 abahingi n'abariisa barakuhika miliyoni 1 n'ekicweka nibaza kuba nibabaasa kushukira emisiri yabo barikukoresa solar irrigation system. Kunyina urusati burkayona nkagitiremu irrigation scheme obana eke emwe obana half acre obana acre zingayi konka burkayona egira irrigation. Aha bwa TV West ndi era Akiza.